Kajingnya tu kana sapang kawe ke Kynthei ke babun Samla. Don kawe ke Kynthei baju kot iet ke Kristi. Ka Kristi ka don uwe uparlok senrang ubangi juang u best friend. Ka Kristi haba ka syamjeng ene ka don kam kaya tu bet hala uparlok. Ka Kristi ka yu bun Samla bha lada ka leje kenduk Samla ru ka lej lang bet pat uparlok jongka. Uparlok jongka Kristi ukurteng udeni. Teha kui kasni, ka Kristi kala ong yu deni. Hey deni, menen kasni don uwe ubri uba message yang na WhatsApp. Ukerteng ru utik, bat uong ba u internet yang ban nyalong perlok, bat ukwa ban nyakendu bat nga. Ka Kristi kala ong yu deni, bangala i je utik, ya se deni lejbut yang la syai, lada nga iman dengan setrek ya u. Udeni ula ong. Pi te Kristi pi it keloi bha yano ru klempat itu lada it. Ka Kristi kelaong ngam tip kata kajing it basisha bat ta kajing it kai. Henry ngala it te. Udeni ulaong toto ngan salek. Enda ka Kristi ba udeni kila let ya kendo yu Samla jongka. Ka Kristi ba udeni kila yo i utik sya jengai. Deni pek punya ubriu umlong kum hakadur wapa yang na WhatsApp te ubhabriu bha dalaya kendu markmat pat buntang kateman kum uteman. Udeni ulaong pila ikpat em ya utik ka Kristi ba udeni kila lej hajan banyakran ya utik. Utik ula keli ya udeni ba pidei upara jong i Kristi ne. Ka Kristi kelaong em umdei upara udei u best friend jonga. Utik ulaong ka Kristi bangala iman ya pi Kristi bat ngala iya ja pi. Ka Kristi namar bakam iman ya utik kalaong. Em ngaya pi ngawan ya kendu namar bangaken kum uparlok Henry ngapat ngam ite ya pi. Udeni ulas nyutu baka Kristi kamon ya utik. Udeni ulaong ya utik baka Kristi kadega Samla jonga. Utik ulaong ya Kristi. Balai pat Kristi pitok yang ngapi ong bapim dan Samla. Utik pula ong nga iya je pi Kristi. Ka Kristi ru kala ong nga ya pi nga iya kumu paralok. Utik ula lekno ada ka jingdom. Udeni ula sneu klumar ka jingmot jong ka Kristi. Udeni u iya je ka Kristi watla ka de ka paralok. Henry ka Kristi pat kam dan mensim ban it Samla ya udeni namar ka kanya u kumu paralok. Ka Kristi kam semua tu shisha ya ka jingit ba shisha. Ka syukwa ban nyalang Samla ya ka jingit pat kam tip kalong kumno. Kadba da ingat kisngi kipor. Ka Kristi kala syuya melantang bat udeni. Ka Kristi ka syuya tu khana betang syapang ki Samla. Kadba udeni pat uiet marwe ya ka Kristi. Teha koi kasngi. Kadba udeni bat ka Kristi kidang syong metro ban letkai. Hapo metro don uwe usenrang uba bahabriu bha. Ka Kristi kelayap mat saya uta usenrang. Ka Kristi kelaong yu Deni. Deni, kilet pan number phone jong uta usenrang bat sadak keli ya ka kerteng jong u. Udeni ula let pan ya u number phone ya uta ubriu uba syong ha metro. Udeni ula tau da ka buit da ka baong. To se pan alam ka mobile jong pi bangan call ya ka phone jonga namar bakalaja. Uta usenrang ula ai ka mobile jong uha udeni. Udeni ula call ya number phone jong ka Kristi. Mar sendap call udeni ula kelis ya ka kerteng jong u. Uta usenrang ula ya tu ya ka kerteng la jong da usan. Enda ka Kristi kala poi hayeng. Ka Kristi kala phone ni usan. Ka Kristi kala ong. Hello, pidei usan ne? Usan ula ong hoot ngadei. Usan ula ong pidei mano? Ka Kristi kalaong, ka kerteng jonga kadai ka Kristi. Ka Kristi berusian keliakan seu tenat bha. Ka Kristi kala it sisai usan hadu kata-kata. Endala dap sibnai, ka Kristi kalaong usan banginnya kendu no. Udeni ula lejbut ya ka Kristi bahkan leja kendu usan hapo restoran. Udeni uyang hakendong upaj benut ya ka Kristi namar bau iit ya ka. Enda usan mat ka Kristi kidang ya keren. Lawan kalok jong usan mat kalapatan ya usnyu kli jong ka Kristi hapo restoran. Usan ula ya tu ya kalok jong u. Badai ka Kristi ke bafun ya uman la kapor. Ka Kristi ru kala aju baplem ya kalok jong usan ba usan uklem ya tu ba udai ubri ubla don lok.
Kalok jong usyan kalong ka Kristi. Bawat jumlin banyajan berutanga jong kibrio. Klem da bishar bania ba udai ubadang laj pusne dai ubala dapsit. Udeni ula bitari usyan namar ba utok ya ka Kristi. Kat bayla depat umnut banyatu ya ka Kristi ba uiye jaka. Ka Kristi namar ba kala iye usyan. Ka yam susi namar ba kamtip ba usyan udai ubri ubala donlok. Dap kumbasis nem Udeni juya kendu syu ya ka Kristi namar ka Kristi kala letsa syarino way. Ka Kristi haba ka sa syarino way ka kenmau ya udeni bat ka sngau iye ja u. Ka kemi bat ukpa jong ka Kristi kila penmon ya ka Kristi bat uway ubri ubakan ya tokno. Ka Kristi kala wan ya kenduk kenang ya udeni hasnong banwan ai wedding card ya udeni. Enda ka Kristi kala kendu ya udeni. Ka Kristi kala aya ka wedding card ha udeni. Udeni ulaong bangamla banwan ha kasingia tho jong pi. Udeni ulaong menta tengan da panpau na Kristi kumno nganwan ha kasingia tho jong pi ha ba pi ya tho bat da uwe. Lada pi ya tho bat nga tengan wan. Udeni ulaya tu ya ka Kristi ba uiye jaka. Ka Kristi kalaong bale pim ya tu ya nga pi sngap jar tang marway. Ka Kristi kam shimla syam ya ka jingij bashisha batno. Henry ka Kristi kasasnu tu ya ka jingij bashisha enda klaletsa sa jengay uparalog jongka. Bat kelasnu tu bakala iye ja udeni. Udeni bat ka Kristi kaya kedup ij markelyang. Ka Kristi bu udeni kaya tu hala ki bahaying hasem ya ka jingij jongki. Bat ki bahaying kila penya to ya ki baro arngut. Lara pisau tenat, sengau like, share, dan subscribe ke channel. Pisau tenat kene ke jinga tuk kana, sa komen.